Nogometaši so na zasluženem dopustu, medtem pa se na veliko dogaja v pisarnah. Znani sta že prvi okrepitvi za leto 2018. Nova člana slovenskega prvaka sta postala 23-letni vratar Zrinskega Kenan Pirić in Kasim Dumbia, 27-letni branilec iz Malja z belgijskim potnim listom, ki je doslej igral za Hafnarfjörður. Pred prestopom je tudi 19-letni vezist Zrinskega Marjan Čavar. Kot prvi se je v Ljudskem vrtu mudil znanec iz kvalifikacij za Ligo prvakov, ki je na tekmah slovenskega in islandskega prvaka pustil odličen vtis. Toda Kasim Dumbia si je zapomnil tudi nogometaše Maribora. Poznanstvo z nekaterimi nogometaši bo olajšalo prilagajanje. Gostujočo slačilnico in atmosfero Ljudskega vrta je spoznal že poleti, sedaj bo še domačo slačilnico. Ja, the number 9, Tavares. Yeah, and also Süle, Marco Süle, because I play with him when I play in Ghent. So I know him a lot. So and also I have contact after the game with Marwan Kaba. So that's good things. Yeah. So I know some player, not everybody, but that's always good to come to the club if you already know someone, even if it's one or two players. So it's you will feel good. You will feel coming home, like you're coming home. So that's a good thing. Maljec, ki je igral v mlajših reprezentančnih selekcijah, potem pa se je preselil v belgijski Gent, bo okrepil konkurenco na štoperskem položaju. Po 2 tekmah s Hafnarfjörðurjem je ostal v spominu kot izjemno dober skakalec. That's why I score during the season 5-4 goal per season. So because I have some instinct of striker, so if I can go in the corner or free kick to help the attack, yeah, why not? So, but the most important thing is you have to play good behind. Po nekaj konstantnih sezonah na Islandiji in izkušnjah igranja v evropskih kvalifikacijah se je na ponudbo Maribora nemudoma odzval z veseljem. Nenazadnje je spremljal tekme vijoličnih v Ligi prvakov. Čeprav se zaveda močne konkurence, je zelo ambiciozen in želi dodati k temu, da bi Maribor ponavljal uspešne sezone. Like every player, you want to be, if you are a big team, big professional team, you always want to be a champion. You always look forward, not behind. So I hope so I can help, hopefully I can help the club to win, to be champion, and then you can play next year Champions League again. Na terenu bojevit, zasebno pa umirjen. Zase pravi, da je družinski človek. I'm the family guy, so if I'm not playing football, I'm watching TV, a lot of movie. I don't go out a lot. I don't like this. I don't drink, I don't smoke. Kasim Dumbia, dobrodošel v Maribor. In čeprav se je v Ljudskem vrtu mudil le kratek čas, je nekaj bistvenih fraz že usvojil. Mi smo Maribor. Najboljši na planetu.